All India Radio Imphal, Medium Wave Metro Zathum Somli Point Khat, Kilohertz Zagyat Somgelani Le, FM Megahertz Zalet Hum Point Ngapan Hongki Puang Kya Paite Program Hi. Tune in to Tagla Com Sinale Nyang Lelom Tekipan Pupa Langa in INAD. Tuinama Satenin Nyang Lelom Tekipan San Nemla, Kihiak La Nala, Ingaiding. All India Radio Imphal, Tuthagla Komasim Tu Zoisi Nyang Nunting. Manipur Sarkalin Jun Som Thumtan Containment Zone Lockdown Hidingle, Hidia Ki Ham Tezong Ki Humna Hopna Zone Polamate, Abong Bonga Hon Hiding BJP Makai State Sarkar to Peson to Le Minister T. Radesiam in Containment Zone Te Hak Big Bekin. Imphal Hopile District Headquarters Te Jun Som Lengatanin. Ni tanglam dang ni akipan jinglam dang atan curfew ko iding chi. Apaita sepanin Mumbai apan Manipur hongtung pasal kumsom ni lego ka upa khatle. Delhi apan no may kumsom nga upa Imphal West ni Manipur hongtung tu COVID-19 positive ya thainam. Amautagel COVID care facilities rimsa ko hiu. Positive case pungzel in som gyalenga phata active case som sagilali phata. Zanapan waha zugluat manin taming long le noni district anong kai nalian taktung Sibilong village Barak Label National Highway 37 under Tosem subdivision na ten na in khatle dor khat buan noi to vukinom lampia buan noi in meter zania sausung lampi vukhuma truck vad nimpua jiriba ma panahong ki panjong vukhumi lampi agari tam tak alang tua ka tang nihingali hamle sibelom lo DIPL company under NHIDCL Kamon Bolle NK 2 dia si omten ha lelo may bang zong kitan vekin Huay district ni tiat mayom lo Luilian ni Barak Makru Ije Irang Leimatak le irila luang lo te zong lao hai chian te na hengin luang wazuk zia kamen chim le buan noi nang chim Munyam na munte zong tuin tum veka hidam tameng longa pana itan chin la khom tun thutut nga hi Meghalaya Southwest Garo Hills District Corona Care Center Uttarakhand apan hongtung nunga kumsom ni lethum ni tu COVID-19 positive ya the inom. Tu in Meghalaya active case somlenga pha ni somleni te ekoldam hitawa mi khatin silota. Gamdang apan en mi sang somle khat zakwa le somle ko hongtung tawa. Midang kalnon lama hongtung ding mi sangut fal Meghalaya Sarkarin zanin intrastate travel na hakpen chelta Deputy Minister Preston Tinsong in social distancing marks le
hotel sin siang ge dia ki zui a hi nak le ki kom to na jong poilo sa hi dan gen state dang to ki kom to na bel phal hinai lo public le private transport bel phal a hi gari 50% tai phal hi din chin jong deputy chief minister in gen Arunachal Pradesh COVID-19 case nga na dingin Chennai apan hongtung kum somni lagu ka upa pasal apan mukhya kahi hai patient pen mai somni thoma Shamik special train a hongtung Namsai district a quarantine a ahi Chief Minister Pema Khandu in zanin Arunachal Pradesh pa hempe quarantine a lo theilo a ding chi Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma in South Garo Hills COVID-19 din mun vapain ni te zong vakimu pin nek tak zon nalam na laya pat non ding thu de vakikupi hi gamgi hon ahong hi chang in nek zon na pathi tale thil hong tung thei ding te mi pi ten zong ina ki sakhol ko la hi chi COVID-19 do na a Kolding district tenga fan kol dile South Garo Hills district azading ambulance ni piak be vachiam Asama COVID-19 pandemic in a sukhang na hun tom le hun sawa nek lam hin sakhang na ding committee in recommend Zana Guwahati muna Subhas Das Makaya advisory committee in report Chief Minister Sarbananda Sonowal Kyanga State Economy Summit tungzoi wa ki gen ahi State hum Odisha Sikkim le Mizoram tu gamkhat ration khat scheme agwaninam Yai paidan tu NFSA kan nei mi in amautan ding nek tak India gam sungmun khat tu wa fair price so pa lei thei ding chi hi August khatanin Uttarakhand Nagaland le Manipur jong gwan heding Phwalpi na Kolbang in West Bengal Assam Meghalaya Delhi Jammu and Kashmir Tamil Nadu le Chhattisgarh gwan na ding jong pan la lel kumsang ni le from ni le khat sunga set so ding in Jal Jeevan Mission noi dangka krol Jagyale somnani Phwalpin sanction kumloya Union Sarkarin Jal Jeevan Mission ana patta to in chia tuilong tun sakding kumsang ni le somni le ni sunga chi ahi hi state som Rajya Sabha si somni le li watu ding tel na tu khani som le coin nei hiding Gujarat le Andhra Pradesh asit li tuak Madhya Pradesh le Rajasthan asit thum tuak Jharkhand ani Manipur le Meghalaya khat tuak si somni le li laka som le gyat adin coronavirus pandemic zia ka hun sona ana ahi hi Arunachal Karnataka le Mizoram asit guk de teleng tu khani som le kwa dang te to tel khom na nei hiding the sakna tu nia so akhya hiding Prime Minister Narendra Modi in tune in Confederation of Indian Industries CII kumza som ni lenga chin na hona thuge na nei ding BJP leader KN Laxmanan si na Prime Minister Narendra Modi in Sun Thopuang tuitung ton in Tamil Nadu ami te na set sagle BJP poll kekle na pangpi pen Laxmanan ahidan gen anti-emergency movement le socio cultural activities apan langna te jong thei ge hiding ahidan jong gen be Prime Minister Narendra Modi in COVID-19 swala ama bang Armenian te heutu Nicole Pashinyan le ain kwan te hongdam siang pa dingo de sakna tuitung ton in kha COVID-19 do na India le Armenia tu pangkho mahi chin Mr. Modi in gen Gujarat Sarkarin wa le hui pi kitwa hat tak nisak in Jinchiang Gujarat Simlam Noiding chi thu jakin nak takin ki sakholin Chief Minister Vijay Rupani in high level meeting zanin naipi Zanapan Gujarat Simlam nak takawat zupan hin itan chinla hom to apan thutut nga ahi Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray in pintoyam ding jakin kacha ina tengte monbit jodia gintang namon aswan hin gen Health Ministry in COVID-19 patient dam te pungzela daka som nilali paitain sangli zathun som gyalenga te et koldam hita avika et koldam sang som kwaleni phata tulera et kolmi sang som kwale thum zathum som nileni active case somlel hin ministry to swakin gen Uttar Pradesh daka som nilali songin COVID-19 positive case dani som kwale ko kin ki bela minga sien state songa case sang gyat zathum samul khat phata Madhya Pradesh case thak za som kwale li tu tan in COVID-19 case sangya dani som gyale thumama asi zathum somale gyat phata ni sanga walte et koldam hiu Gujarat athakin zali somni le thum
case thak to gomin mi sangsom le sagi zani le som le sagi phata asilo mi sang khat le somguk le thomom et koldam jagya somguk le khatto gomin sangsom walta Tamil Nadu a COVID-19 case sang khat zakhat somguk le ni positive homa midang zali le som le thomte damin mi zakhat som gel le ten si lota Indian government in Pradhan Mantri Street Vendors Atmanibhav Nidhi PM SV Anidhi Special Micro Credit Facility Scheme Lampi Avanzwakte Adia Loan Piak Thak Thina Scheme Abi ka COVID-19 Lockdown Sukhakte Kitun Ding Thena Ding Tupna Ahi Haluya Finance Ministry Nirmala Sitharaman Puan Banga Housing Le Urban Affairs Ministry na Patkhia Kahia Hiayin Street Vendors Laksom Nga Veli na Phatto Ampi Ding Tupahi Public Sector Bank Ten Atmanirbhar Bharat Abhiyan Noya ni khatina thonin loan crore sangthum zani hom khia tunia dinga thatak khomisim khia thei hai tenga hi tuinabana nyanglian le alom te chipanin lom le wal la ingai de tua kon tam ding lom le wal ki siang la na la Tiếng khổ khổ tim dia khổ min sôm yan ma le sôm ya khổ min sôm yan ma le khổ min le ma le tiếng khổ khổ tim dia Tunabana niang le le lom te kipanin khodo lai ngai ding
คนตักดิงนูปากีนั่นล่ะเสียงเพลงไอ้ความเต้นไอ้ปีโร่อันจงเล่นดินโตไอ้บังเต้นมุกไอ้ดิจาลานาอิตาคุณตุงาโคโยงโกโคโยงโกโคโยงโกยังเล่นไอ้ทำเล่นไอ้ปีกตูอันจงเล่นดินโตไอ้บังเต้นมุกไอ้ดิจาลานาอิตาคุณตุงาโคโยงโกโคโยงโกโคโยงโกไอ้ทำทะเลไอ้ปีกตูอันจงเล่นดินโตไอ้บังเต้นมุกไอ้ดิจาลานาอิตาคุณตุงาโคโยงโกโคโยงโกโคโยงโกไอ้ทำทะเลไอ้ปีกตูอันจงเล่นดินโตไอ้บังเต้นมุกไอ้ดิจาลานาอิตาคุณตุงาโคโยงโกโคโยงโกโคโยงโกไอ้ทำทะเลไอ้ปีกตูอันจงเล่นดินโตไอ้บังเต้นมุกไอ้ดิจาลานาอิตาคุณตุงาโคโยงโก tunya dengan yang lom te kipan pupalai ngai hiak thi hai tenga hi on india radio fazin chan thutak la khom sim na ong pon na le biak sang tung di ma pan la to le ngai nai nei dingo tuni tang lam dang li le mini som le gin to kiton ni huna beta mun chia pai te program ai teng teng om nom le mang pha